Nang phansi ke ma làm chắc bi tê ca càng hon long ji ma pu ne pha bon ta sa mina jadi krang ne pha man ri nang la so na chana nang phansi ke man làm chắc bi tê ca càng hon long ji ma pu ne pha bon ta sa mina jadi krang ne pha man ri nang la so na chana nang phansi ke man làm chắc bi tê ca càng hon long ji ma pu ne pha bon ta sa mina jadi krang ne pha man ri nang la so na chana nang phansi ke man kaya lo kangalo nang kane nang kaceton kay dimpi boche jiap betalo ne nang longa ne kaya lo kangalo nang kane nang kaceton kay dimpi boche jiap betalo ne nang longa ponta sami metang rom jadi nang ne pangbeka nang phansi ke man lam chắc bi tê ca càng hon long ji ma pu ne pha bon ta sa mina jadi krang ne pha man ri nang la so na chana nang phansi ke man Bontan sing beke aho ka hondona charnam nang juji ma pune loti nang chona ho bontan sing beke aho ka hondona charnam nang juji ma pune loti nang chona utho jadi thana ne phan aho pet na kang hon nang phansi ke man lam chắc bi tê ca càng hon long ji ma pu ne pha bon ta sa mina jadi krang ne pha man ri nang la so na chana nang phansi ke man thank you all, thank you guys. Kalau ia pun namanya kira pula, nak jom nak anak kalau cipi pen, nak kerja di terapot. Ni kita lah pukali senami alun ini alam thi, jumi pik ningdok pik solo. Arju pamika kalau tu kerja pen senami emekri nang goreng gitu. Alun naman emotional pik hangsak. Bye.